پشککا کاندیدین ماستر و دکترای لبردری وزارت خواندنا بلند خو پیشاندانک انجام دا و دخواست دکرن او بریار وزارت دای جنمرین توانستین انگلیزی کد آستاکی بلند آیا و دیار دکرن هندک خواندن تایبت به میجو زمان کردی و عربی و زانستن شریعت و هیچ پیوندینی نه و زمان انگلیزی پی بزانن و هر واسه دادن دیار کرن وزارت جوان خواستیه که حیوانات دوید خولک از زمان انگلیزی ود بگرن که تیچوی اوی خولجی 500,000 دینارن اوش ددمه که دایا اوان کاندیدان موچه خوش وزارت خواندنا بلند ور نگرتیه که دبیده 400,000 دینار ئەوەن دیکە بزانن هیچ فەرق نەکرایە لە نێوان ئەدەبی و علمی ئێمە وەکو ئەدەبیەکان دەبایە دەرەجەکە هەندێک کەمتر بایە یان ئیش کرابایە بە سەنتەرەکانی زمان بۆچی ئیش ناکرێ بە سەنتەرەکانی زمان کە ئێستا وەزعەکەمان ناخۆشە مەسەلەن دەچی لەو سەنتەرانەیت کە دەخینی پارەچی زۆرە و ئێمە فێریش نابین ئەمە حەزمان لێ فێرە ئینگلیزی بین بەڵام با بە کۆرساتی دەست پێ بکەین پشککا کاندیدین ماستر و دکتورای جواجر دوهکی هاتبون وکی اوانا دیار دکر کاچا و حکومت داخواز جوالاتیان دکد روشا دارای هرم و کردستان لبرچاف بگرن واساج دویتن وزارت خواندنا بلند روشا دارای خواندکاران لبرچاف بگریتن و اكيد ام زانيش يعني وان سالت بوريدا همي اول مال كردستان خاندي نشيانا ما بوي شوي فيري انجليزي بكم شوي كي اكاديميكو ام بشين افروكات امتحان ايلتس سدا في درجه بينين شبر هندي يا فرا وزارت و بريارا خو پاشکس بید هرچند از زیادتر سه کات جمران کاندیدین ماستر و دکترای لبردری وزارت خواندنا بلند بون لی هیچ نوینره که وزارت خواندنا بلند نه آماده بو داخوازی نانوار بگریتن و چند جارکان جی کاندیدین ماستر و دکترای بزاف کر خوبگهین وزیر خواندنا بلند لی وزیر نه برهف و پیشوازی لوان بکتن أنا همو يكمي كوليجا كانن هذا واش بزان همو يكمي كوليجن إنجا تعيين بنا بشر الشق إنجا ماستر دخين ب 450,000 500,000 يك امتحاني آيلتس ب 450,000 بدل حمان يور امتحانك مبكتا درج هرچند دادن در بازبوی دا چندین جارا کاندیدین خواندنا ماستر و دکترای لبردری وزارت خواندنا بلند انجام دان لی هیانوکه جی وزارت او بریار نرواسان دیه جبر هنده جی کاندیدین ماستر و دکترای دبیجن لهفتیا بهتن ده خو پیشاندان جبو جوات وزیران و گوازن ایواس عبدالله NRT هولر